abahinja abantu bajanywe 2007 ubu government yihabariso mu irindiro ry'Enyamishwa eri Queen Elizabeth National Park babire bahungiro mu ihanga ya Democratic Republic of Congo ekabaha ekaze 53 ahita kariya Mobuku Government Prison Farm konka abahinje nibajangu binoho ekaze 596 izindi zitwirwa barisa atubura ati omuntu ingirayo ngenda arasaba tuna bwitu bachwamu twagenda kutama itaka lyaitu hakuka tumanyi na mbere kuraba itaka lyaitu ni hika betano 9.2 Ichi chaleka toija kuno umwara DC ntwenda tugambire kuruga hano tumanyire itaka nilyetu ninga bakatubie kandi netu tusaziremu tugenda kutahayo kuruga hano netu twatandika kukora emirimu yaitu ekigenda maso mutakali afe tulaba abalunzi bali mazeo bali tunda bazimbya amayumba kati fe twebuuza tunalirawa oba tunatulawa ngetakali afe bali mazeo omukweto mbwita abahinji batayira office za RDC okwereka obusasu bwabo kana RDC yabahumuriza amazima nesho biyitu government nibasaba mutusasira abo kuba President akatawo committee y'aba ministers kwiza kumareza ensonga tinkumanya bwenki no kuyikera izoba tibakizire kabisa hona RDC wa Rusimbi yayoreka kwatwaho abwe michenjano yitaka erukwe yongera mu district eji twine problem ya Nkoko twine problem ya Kabukero na uko za Ibuga abanki batakiza bakamareje ensonga bulikiro RDC's office abalise kibachwiremo niko kutunda itaka lyaitu eritohairwe kandi nibatunda nibarema nibaremamu nibapangisa nibakora bukintu cyona nibombeka amaji nibaguza abaguzi omuguzi na yombekera aho isaha ejo RDC yabahebero bishatu kubagambire cyo kurataho mu nshonga zabo gasha kwa Gilbert Muhanguzi